Hoi maar, Sekundes, welkom terug bij die Walden Paul Reaction Channel. Sien julle, dis ek al sê, ek stuur vir my die intros. Stuur vir my, type jou intro uit wat jy voel ek moet doen in die next video. You know? Doen dit, dan doen ek het. Doen dit, dan doen ek het. Kom in dit, dan doen ek jou intro. Dat is jou intro wat jy. Dan sê ek ook nog shout out whoever vir die intro. Yo, ek weet nie of julle my verstaan nie. Dat is die move my bro. Kom ons gaan in die ding. Het is King Burger Throwaway Series. Luister wat sê King Burger. Yo, hy man sy ander song. Wat was het nie eens naam wat ek op reacted? Is iets van 'n challenge. Hy man het baas gehad en hy ding my bro. Like serious baas. Nou wil ek hoor wat hy nou hier so sê my bro. Dus doen die ding. Ouwe. Kykie, Hy gaat nie meer respond op TikToks en kakkie man. Hulle vergeet ek is aan bonsikara. Boys doen ligte en cameras en kak wat ons kan. Moet ook even ja sien phone next time. Van my dis ek goed is awaar. Ja? Dis nog fair game. Ek gaan dus. Check. Ek own myself, julle zijn deals en raakpappers van Top Dogs. My catalog nog so. Ek own myself, julle raakpappers van Top Dogs. Wat bedoel hy daarmee? Ek het my eie blueprint. Ander mense own jou catalog. Ander mense own vir jou. Jy moet maar net doen, jy moet maar net spring. Sodra die Top Dog sê, yo, jy moet hy beer vat en hy beer haar na toe skryf, hoe moet jy dit doen? Big Burger, hoef jy die? Sorry, ek dink gesê Big Burger. King Burger hoef nie. As hy nie wil, hy mountain skryf tot daar nie, dan hoef hy nie. Dat is basis wat hy sê. Maar kom eens appreciate sy rhymes, man. Ga dus. Check. Ek own myself, julle zijn deals en raakpappers van Top Dogs. My catalog knocks hawks off van my back dog. My lord, die nice buite is hartseer van my moves, lord. My lord, fuck a knife in your back van jou honde hier buite kapsoort. My lord, ek is by mekaar met my eie dinge. Nou doen na my hulle ondervinding. Hulle wil weet hoe de focus op ontblik. Bak is by mekaar met die rechte. Hulle stier my. Ek is by mekaar met my eie dinge. Wacht hoor. Ondervinding, hulle wil weet hoe de focus op ontblik. Bak is by mekaar met die rechte. Hulle stier my. Ondervinding, hulle wil weet hoe je dinge. Nou doen na my hulle ondervinding. Hulle wil weet hoe de focus op ontblik. Bak is by mekaar met die rechte. Hulle stier my links like what die tief. Maar ek maak jou wijs, ek sal die engage. Ek is by mekaar om ek roon te kyk. No. Yo, hy is baie waar wat hy sê, like, 'n mens hoef nie altyd, jy hoef nie eers te engage in 'n negative energy nie, my bro. Regtig waar, want like, sodra jy engage daarin, dan drain jy jou energie meer as wat die persone wie die hele beef of die negative, wie die hele negative energy vorentoe gebring het, dan as hulle eers like, yo, die bra is nou nog op dieselfde ding wat ons nou al, you know, ooit al vergeet dat ons so gesê het, maar dan is jy nou nog steeds bezig. So mens moet nie, like, jy moet baie versigtig wees. Mens hoef nie die negative comments of die negative goed wat mense vir jou sê te entertain nie, want in die einde van die dag, dan drain jy jou energie. Hoekom sit ek met 'n potlood mee aan? Dan drain jy jou energie, you know? Shout out King Burger, my bro. Man spit waarheid die so. Kry sy nice, ek kyk op my. Hulle hou my dop, hulle soek my nommer by honde wat ek saam met operate. Oh, okay, as jy wil slide my boete, as ek jou sy moet gly. Het my hand op die console, as sy dink die kak is a game. Oh, okay, en jou beef was fokker, want ek smok al straight uit die huis. Het my hand op die console, as jy dink die is a game. Wat hy sê, ek control wat gaan gebeur nou. As jy dink die is a game, okay. Bah, a toeget!
Kak is a game, oh okay. En your beef was fokken, want ik smoke al straight uit de huis van vlees. Zo raak wij, zo'n is de pushes, meiding na je. Het is een leiding na je, soos een dokter. Hit ik bij je patients na je, zo los mee in mijn operations na je in e. Soos 'n dokter het ek baie patience, my bro. What the fuck? Nice, shout out King Bakegi. Laat ons die lyrics appreciate, my bro, man. Appreciate die rhymes. Zo raak wij, zo'n is de pushes, meiding na je. Het is een leiding na je, soos Oh, sorry, ek het nou te ver gegaan. Of wat? Kak is a game, oh okay. En your beef was fokken, want ik smoke al straight uit de huis van vlees. Zo raak wij, zo'n is de pushes, meiding na je. Het is een leiding na je, soos een dokter. Hit ik bij je patients na je, zo los mee in mijn operations na je in e. Bij de Door, kijk wat doen King Burger met die. Soos 'n dokter het ek baie patience. So los my uit. Wag. Ek is net bang ek sê dit verkeerd. het is een leiding na je, soos een dokter. Hit ik bij je patients na je, zo los mee in mijn operations na je. So los my en my operations. Kan ek sê, daar is 'n triple entendre. Of, sien nie, praat ek al wie, ek moet nie Engels praat nie. Maar daar is 'n triple, as ek die mistake wanneer hy gebruik, die dokter ski met patients en operations. Nice, shout out King Burger, my broer, man. E bij de key, dus nu E bij dit na je. Het is een leiding na je, soos een dokter. Hit ik bij je patients na je, zo los mee in mijn operations na je. En E bij de key, dus nu E bij de teeth. Let me know how the fuck is your periods, bitch. Mijn lane is laat soos coke in die niche. In your lane my operations na je. En E bij de key, dus nu E bij de teeth. Let me know how the fuck is your periods, bitch. Mijn lane is Shout out King Burger, my bro. Appreciate die rhymes, my bro. slat soos coke in die niche. In your lane is slat soos Dave from Wish. Ik kijk chrome, my tank on E. Beats make it honey till I came with the squeeze. Funny how opinions got you in your Jou lyn slat soos wat van Wish? fuck is your periods, bitch. My lane is slat soos coke in die niche. In your lane is slat soos Dave from Wish. Ik kijk chrome, my Jou lyn is slat soos Dave from Wish. Wat beteken dit? Of King Burger sê vir my wat sy gesê het in hy lyn, want ek kon dit nou nie lekker vang in my bro, man. slat soos Dave from Wish. Ik kijk chrome, my tank on E. Beats make it honey till I came with the squeeze. Funny how opinions got you in your feels. I lay up on your couch and you call up go binge. Ik dus respect your space, ik maak your face. Taste a push in your face. Any other night on the internet think they have power. I will strip it away, okay. The Congo boys in CPT make no. If anyone thinks that they have power, I will strip it away. Maar die Congo boy is bang, hij gaat hem destroy. Laat ik jou wijs, maak Burger cannot be black ball. En na je het zeker fokkel om te verloren. En nou wijs is jou, maak samen schoon met je roek. Maak ze maar met je roek aan. Was je smoked machine, zoek maar niet man. Was die tijd om te spelen, meer hier niet. Fuck jullie. Weet julle wat ek grand van Burger se video's is dat mense dink hy het die goed wat hulle het nie. Hy het die goed. Maar vir wat moet jy dit afsou, you know? Like dis hoekom hy aan die begin gesê het, jy my bro, hoort ook kameras, hoort ook ligte. Kom wys jou wat ons kan doen met dit, you know? My bro, shout out King Burger, my bro, en shout out en baie dankie dat jy die link geshare het met my bro, man. Ek waardeer het. Maar kyk jy man, moet nie vergeet om te subscribe en shout out vir jou smoke machine, my bro. Nou, my bro, laat die roek ook. Ek dink ek moet ook so ding vir my kry, laat die roek so nou en dan, sodra iemand 'n baas het, van hy rook. Kom. Maar moet nie vergeet om te Moenie vergeet om te subscribe. Moenie vergeet om daai te doen wat ek altyd aan die einde sê nie. Duime maar se kinders.